turanyura aha turagarukana sawa turagenda tutabyina baracuranga gusa turazunguruka nka gatatu nitugaruka baracuranga duhaye tugenda muri voix silencieuse zuba tuguma tunyurane mwo nunyura kuwanyu ukamukopeza turanga da tubaye twotarama tukagira icuya gusa twataramye nijoro iriya ntebe nicayemo ibikijaga nicara igatota nahaguruka abantu barabyina ariko mwabyina sinarinzi kuriya mugabo agaruka mu gitaramo yambonye yabyinnye ariko natwe ntitwari tworohewe buraca sinarizi ko tugaruka kabisa nimba bya bindi twakoze nibi turimo gukora n'ibindi tuzakora bitotanga umusaruro ugaragara tubikorera iki? Ubundi twagombye gutambira Imana uko dutamba, uko turusha kujaho muri essence y'Imana. Amafuti, amanyanga, gusambana, gukaba ifaranga ntituzigarure, kubesha, gukiranirwa bikaza bigenda biturekura. Please tunezerwa hakagira ibituvaho. Please tunezerwa hakagira ubuzima busha twinjiramo. Please tunezerwa tukumva Imana kurusha. Ariko ugize imyaka 5 usirimba n'ubundi iyo wajanye ikintu ntuzu kigarura. Ugize imyaka 10 usirimba 10 ntimurageza myinshi. Ntimurageza 10 muhaye musirimba. Niho mugitangira. Ugize nk'amezi 6 8 wagize ngo kuza mu mujyi n'ukwambara nabi. Utamze 7 uza wambara nabi. Iryo 8 ukwiriye guhindura ukaza wambara neza. Niho bazogukwa. Kurasirimba ukishebangura turakwa ntuzibanyo kubukwe kuregera hari ugatunga bakecura ibirato. Uzoba umukwe wande. Uzoba umukazana wande. Ngumuriro watsi. Umuriro wakiye mu babyeyi. Hari ikomberi hari. Imbere y'abagabo bangana naso kurirukanka n'umwenda utagukwiriye. Basaza bawe ko baraseka ko barahinduru. Ni bande bazokubaza.
muzi uko baza bavuga ngo uwabuze umuranga yagumye iwabo kuri kamera gutya isi kamivuga ngo uriya mwana kariya kana katambaye neza nakahe kwisi ngo numukobwa w'abanaka ngo nyirarume ni naka ngo ise ni naka taza mubwira uriya n'umunezero iminsi nsigaranye yo kubaho kwisi nzamukorera mwituri neza umeze neza papa uzi kuvuza umukunga n'uwa mbere arawufite kabisa uze gucuranga uhawe ndeba yego ningira gutya ndaba ngubwiye ngo wihute ndaba ngubwiye ngo wihute cyane ningira gutya ndaba ngubwiye ngo ureke kurumva turi benshi muno ariko nyine ubu nitayeho kubera ko ntaratanga mikoro ningubwira ngo ureke yagira ukubwira ngo ya tugiye gutambira Imana dukurira Imana ubwatsi kubera iki kiganiro cyose kibaye abasaza mumererwe neza mwategereye ntimushoboye kuzina ariko ntibibagwe nabi namwe mwageza mu byina cyagihe tudahari kandi abasaza banezerewe bumvishe ijambo ntacyo bzobatwara ubundi nushaka gutaramana n'abasaza uzabatware gahoro nibanezerwa ubasiga mu munezero nta kritike nta matiku nta gutukana azarira cyangwa kuzuzwa cyangwa kerekwa yarambirwa agataha akawutahana munezero uratangira gahoro gahoro dutambuha utekereza gukorera Imana icyo wokora hano icyo wokora mu rugo icyo wokora mu bitorera iwanyu uniondolee moyo mgumu bali unipe moyo wa upendo panapo upendo kubimenya nibwo buzi kubimenya nibwo buzi kubimenya nibwo buzi kubimenya nibwo buzi
Ela shalibanda ya wezi. Ariko dusubiyemo. Cyane. Wanasifiwe. Haleluya. Haleluya. Amabwira amakuru y'isirimba. Haleluya. Kimwe byo cyo mu bisirimba byinshi twasirimbye. Nyuma yo kumva ijambo ry'Imana. Umunsi umwe twaranezerewe iburasirazuba mu Rwanda. Turabyina twari Rwamagana. Shobora kuba warumvise mbivuga handi ariko na hano naho naha nyine. Reka mbisubiremo. Turanezerwa. Turabyina. Ngo tuzine umuntu umwe mu bantu twari kumwe. Akira umusonga wari umuhagazemo. Aravuga ngo Amen. Turanezerewe. Numva ku musonga uhagarara. Ya ela igare prayer. Nitubwiriza ijambo ry'Imana rizaguhindura. Nituririmba amarangamutima yawe yakomeretse azakire kubera presence y'Imana. Nitubyina kubera ko tubyina tudahaye tuvuga ibintu kenshi byumvikana. Imana izavugane n'umubiri wawe n'umutima wawe. Ugira icyo wa. Nidusenga uzabone gukora kw'Imana. Cyane. Twaririmbye, twabwirije, tugiye kuzina hanyuma turasenga. Murebe ukuntu muzitandukanya, tizirebe hamwe, hari ukuntu zikururana. Amen. Iyo uzina wumva iki? Kubyina nta gipimo cyabyo, ariko umuntu wese muto utarwaye utabaze ufite ubushake yo uzina, kubera ko nta hamurya kandi yabitekereje ngo abyinane n'abandi. Ariko hari imbyino umuntu abyina utitaye ko abantu bahari, ari bake cyangwa ari benshi, ugatekereza ku mirimo yawe n'imirimo y'Imana ikora mu buzima bwawe, ukavuga ngo izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Ukwiriye kubyinira ku ijambo ukavuga ngo ikico cyarananiye kabisa. Mu gihe dusenga ngomba gusenga nkabasha gukorera Imana muri ubu buryo. Uheri muhira useruke mu rusengero. Haleluya. Uracuranga neza papa. Imana iguha umugisha, namwe mwatamze neza. Gusa rero noneho sinzi uko mwabaye, ko mutagurutse urura. Nihaye discipline yo kugumaho. Imana ibaha umugisha. Kurumva wabuzina bukeya kubera ko wagumya. Muragira neza. Ariko bene data, ikicuma kimwe nimba kidafite akazi kenshi cyangwa nimba gahe gifasha ibindi mugisubize ibumoso bwanyu. Ko nabona ko dutaha nageze hariya ku muryango. Kandi nibinkundira ndanyura cyangwa nyure ariko ndanyura hamwe mpinguka handi. Gusa ntibibavangire mu kazi kanyu, nimba mubona bidakunze. Birashoboka? Naba ari mwe musubiza mwebwe. Birashoboka? Okay. Kuriya nabo ko barakorera Imana kandi bari mu kazi kabo. Kubabangamira ngo ariho tunezerwa siko kuri, ariko kubazanya tukaje inama ni sawa. Mwabonye ko bishoboka. Barababwiye nyine ngo ntimukaza muca mu tuntu, muzoza mukora uko mushoboye. Bwana sifiwe. Abantu birukanga ntimuve kuri podium muhumirije. Imana ntiziza ngo ubwo duhumirije. Imana sintinya amaso ngo ntiyo tureba. Ize yamize uhaye ureba umuntu kuriya gusenga duhumirije. Jewe nabaye mu katolike cyane. Kuriya no kwimira gusa distraction. Ariko ubundi
tuza tubwira Imana iri masi hayitureba ntikeneye ko duhumiriza. Mumanuke mwaye mureba ntimuseseka amaguru munsi yuriya mugozi ngo mukwege kuko amaguru yanyu siyo kamera niziriya. Mutambuke muharuzi tugaruke neza. Kandi turaba twagumye kunezerwa. Gusa nitwirukanga ntiyagira utunyurira ha turagarukana. Tuvuga ngo twiruke umuntu umwe akamanyura ukagira ngo iwe ntiyarari mu ikanisa haserutse tubavuye. Turanyura ha turaseruka. Nta kibazo turi kumwe n'abashumba kandi nanjye turi kumwe kugendana ni sawa. Ariko turanezerewe cyubahiro. Imbaraga zawe Uwiteka Mana yanjye zitumye nongera kuvoma iriba ry'amashimwe. turayiririmba mu gisirimba ntiwitonde bakwicuranga ugenda uko acuranga.
ntabwo dusenga dusakuza nta nubwo dusenga tugihumbagiye wowe ntiwemerewe gupfukama dupfukama turacyasenga tugiye gutamba twicaye abapapa bakuze mwicare ku ntebe twebwe turicara ku makaro wicare ugubwe neza twavuze ngo twicare umuntu umwe hari inyuma arahaguruka nimba twicaye twicare curanga twicaye abashumba ni mutambuke turakora umurongo w'abantu bahagaze gutya wagarare duhurukiriye n'abandi bantu umurongo wa mbere uwa kabiri gutyo uwa gatatu gutyo imirongo tituzi baratamba baraturanga duhaye imana oya
turasenga cyane ihangane ntimuzime duhagarare usenga Imana ubwira Imana ngo umpa imbaraga zo kugukorera uha ubwenge bwanje kugukorera Ndio. uha ibitekerezo byanje kugukorera uha amaboko yanje kugukorera unshoboze nkore mu butunzi bwanje kugira ngo ngukorere umpa igihe gituma ninvestinga mu murimo wawe kuko iminsi isigaranye yo kubaho mu isi nzagukorera nkwiture ineza yawe uracuranga kuri mwebwe nibibashobokera mu ruzine mwebwe muri iyo turazamura amaboko nituruha tugiye gutangira ya safari turanyura aha turagarukana sawa turagenda tutabyina baracuranga turazunguruka nka gatatu nitugaruka baracuranga tugenda muri voix silencieuse zuba tuma tunyurane mo tunyura kuwanyu kamukopeza
abantu babe babyina ari benshi kandi bose babikeneye. Amen. Umuntu azabanza kumvikana nawe. Amen. Iyo wumvikanye nawe ukoresha ikibanza gito. Amen. Nukuvuga ngo igihe wakagombye gusubiza amaguru inyuma kugira ngo udatera urundi amabwi ku rundi ukuri inyuma, ukoresha zone ntoya. Curanga kwezi. Nukuvuga ngo umuvinga aho uhagaze, ariko amano yawe n'amaguru yawe bicurange utitaye gukora repetition, ariko
ni amaboko azafunganya ibibazo. Dawudi yaravuze ngo wishimire Uwiteka nawe ngo azaguha ibyo umutima wawe usaba. Ukorere ngo Uwiteka urugendo rwawe rwose aba ari we ngo wirinde nawe ngo azaje kwishimira Imana. Dawudi yaravuze ngo narishimye bakivuga ngo tuje mu nzu y'Imana. Bwana asifiwe. Imana ihimbaza. Turanezerewe pastor. Turanezerewe. Watunganye ku munsi mwiza kabisa. Waragusengera. Imana ihimbaza. Ariko ndanezerewe bacu. Bwana asifiwe. Ariko sinjenje. Namwe muri hano. Imana ihabwa icyubahiro. Hallelujah. Tugiye gusenga. Muririmbyi yaravuze ngo mu bihe nsenga Uwiteka ngo bizabintarura mu mpagarara ngo bikanigizaho Yesu ari ngo muganyire ibyo nkenge byose. Araririmba aravuga ngo niyambuye uyu mubiri upfa nambaye ngo kudafiteka ubwo ngo nibwo nzasezera ku bihe byiza byo gusenga. Turacyari ko dusenga. Imana ibaho umugisha abavandimwe mugeri yo muje amahoro. Turacyari hano nzosubira mbandikire. Yesu abagirire neza. Asante. Imana ihimbazwe. Imana ihabwa icyubahiro. Hallelujah. Imana ya Isiraheli iragahora ku ngoma. Oh, Bwana asifiwe. Umunsi umwe naranezerewe nibuka ko Imana ariyo nkamwa yacu. Bwana asifiwe. Ngo nitegereze sanga si umusunga ngo nkomeze kureba mbona nta buyu uyifite ngo ndebe umwanya sanga nta bisari ifite nzavuga ngo nzakomeza nkwizere kuko udahemuka. hallelujah. Hallelujah. Baba nukuvuga ngo yogukamirwa nawe kurwawe ruhande ntiyoshanya. Yabwiye Isiraheli ngo hari yindi Mana muzi itari igitare cha Isiraheli ngo baceceke irababwira ngo nanje nta kindi nzi. Imana irababwira ngo nta yindi zibitirana bari babuze igisubizo irababwira ngo nanje nta kindi nzi. Bwana asifiwe. Ndio. Niyo tugiye gusenga. Amen. Imana nawe yo kwibuka nawe kurwawe ruhande yogira ikikoze nawe yo guhishurira kwikorera. Jewe nzamukorera nzamushima nzamushira hejuru vuga ibyo yakoze imisi sigaje yo kubaho kwaje nzamukorera mwituriza. Umuntu yosenga ari impunzi agasenga aba mu nzu ntoya agasenga atazabona ubwishu agasenga imibereho iremereye Imana ikamanuka Imana ntizitinya amazu y'amakodeshanya kuko ntiba mu mazu yubatswe n'abantu ba mu mitima y'abayizera. Ndio. Ikagusanga umu. Hari umugabo w'inshuti yanje wabaye hamurika igisagara witwa Tito. Bwana asifiwe. Twigeze gusengana nawe ahantu hariya nza mbimwibutsa nawe akabinibutsa. Bwana asifiwe. Tubwira Imana ngo ibyiga ibihe bimwe byari biremereye. Jewe nzamukorera nzamushima nzamushira hejuru vuga ibyo yakoze imisi sigaranye yo kubaho nzamukorera mwituri neza. Hallelujah. Umuntu yosenga ari muri bene izo situation Imana ikavuga igategereje nyiri. Imana igategereje nyiri. Kwaza ishuza. Ugatarama ikavuga mbere ataraza. Akahaseruka nta faranga urabona. Bwana asifiwe. Umunsi umwe nagize ikibazo. Imana igumuka.
iminsi sigaranye yo kubaho umunsi umwe nagize akabazo mu rugo. Bwana asifiwe. Nta muntu utagira kera hiwe. Iminsi sigaranye yo kubaho kw'isi kugira ngo ataza kumvugisha ndi muri maelekezo. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Hallelujah. Umwana muto yararwara ava amaraso mu mazuru ararira yereka mukuru wiwe nawe arayafa ararira. Merci papa. Mwana bamushakaza uri umuntu mwiza. Yereka uwa gatatu nawe arayafa yereka uwa kane arayafa. Umugoroba umwe mu kanya gato basanga nyina mu gikoni nawe arayafa. Baza kumbwira nari mpaye mpindura mvuye mu kazi ngo duhure bahe barira bambwiye nanje ndayafa. Baza madame ntese tamazi ari mu nzu arambwira ngo arimo tiyampe mu kirahuri menya ko amapepo yaje hari amapepo azayamaza akububa guti akinjira ampa amazi mu kirahuri. Bwana asifiwe. Ndasenga iminsi sigaranye yo kubaho kw'isi turi neza. ndavuga kakabiri ngo amaraso ya Yesu, amaraso ya Yesu. Bwa gatatu numva ruga yose iraje igororose ndayivuga yose ngo mare ndavuga ngo amaraso ya Yesu yanje myunira kama mpa madame amaraso ya Yesu meza ya Bwana yiwe iragenda aha abana bose menya ko Imana tubana niyo dukodesheje. Dio Iminsi sigaranye yo kubaho ntazaregreta mu buzima ni igitaramo ubuzima bwanje zabwira abana ngo baza basenga ngo Mana ya Ibrahimu, Mana ya Isaka, Mana ya Yakobo, Mana ya data bitaho Jedeo. Baza basenga ngo nizoba ngihaba tuzerekwa twese, nizoba narapfuye bazosigara berekwa bonyine kuko Imana yanje ibaho, Imana yanje irakora, Imana yanje iyangiriye neza. Umunsi umwe naranezerewe ndaririmba tatego nagushima Mana wangiriye neza tumeze nk'abantu wangiriye neza dukora nk'abantu wangiriye neza Mana wangiriye neza wangiriye neza kuva menya ayo makuru nayabwiye umudamu tubana arabizi ko Imana yangiriye neza. Sinoja gutarama ngo agire ibibazo. Oya. Abana barabizi uko bazi ko ntari kirara. Abana kandi tarakarege. Namwe murabizi. Ninaje gutara. Imana ni data. Imana muyimpera icubahiro. ahara marira
Bwana asifiwe. Turakurira Imana ubwatsi tuvuye mu isengesho rigufi. Iri ni senge kumbe yu ico tugumane umugisha kumbuye abakorari biwacu. Ni ukuvuga ngo bazaba bekinga ko nama ntekereza gucozana nka batatu hano. Iza ntera indirimbo bakayiririmba neza kundusha. Ni ukuvuga ngo nimba nari kuri escalier ya gatatu bakantereka nko mu yakane. Amateranira gatinda ariko ntiturare. Bwana asifiwe. Amen. Tugiye gusenga Imana. Bwana asifiwe. Uzusenga papa. Wa muhungu w'inzu. Uzogusengera upfukamye hari. Uzokuvugaho ibintu ntekereje mu munezero. Yatuzi nime. Uzohura nabyo ibintu. Iyo tunezerewe Imana iziduha amawazo meza. Ndiyo. Yaravuze ngo basengera amakwe. Naranezerewe nkaza nsiribangiriye nte. Basengera amakwe. Uku twavuze ngo mutandao babaze hano mu gisagara babaze abana bashaka. Jewe iyo ni experience mfite. Mu Bugesera narahabaye imyaka 2. Turanezeranwa n'abakobwa b'abalisansiye bari baratinze kubona akazi benshi. Mbwira umushumba nari nshinzwe evangelisation ikorari ngiye kuyisambura. Nta bakobwa b'abalisansiye boguma mu ikorari gutiya badafite akazi badashatse. Ni ukuvuga ngo wigisha abana bato ikorari nkuru tugiye kuyihindura. Amaze baracuranga. Koza tugira dutambara gutyo. Tukerekeza abakobwa bari ngo ni mushaka. Oya ko niko kazi. Amen. Ariko apana baminere abagajeje imyaka. Apana baminere abagajeje imyaka. Mushaka. Kuko abaminere biza bibagora kubaka. Baza bagerera urugo rukaba komplika. Ariko umukobwa utangiye nko kurambirwa imuhira batamukubise. Akuriye gushaka. Iminsi isigaranye okuba isi nzamukorera mituri neza. Tugiye gusenga isengesho rigufi dukurira Imana ubwatsi dutahe. Tugiye gusenga isengesho rigufi ariko riri muri gahunda. Amen. Ndiyo. Bwira Imana ngo nigisha kugukorera undemere imibereho mishya. Kuko wari usanzwe. Bwira Imana ikwigishe kuyikorera ikuremere n'imibereho mishya. Amen. Babwira amakuru. Ejo Imana izakora ibintu. Iminsi isigaranye yo kubaho kw'isi nzamukorera mwituri neza. Nawe haruko uhindurirwa. Bibiliya izivuga isengesho rigufi Yabesi yasenze. Yabesi yarasenze aravuga ngo icyamba ngukampa umugisha rwose. Amen. Icyamba ngukagura imbago zanje. Icyamba ngukandinda ibyago ntibimbabaze. Icyamba ngo ukuboko kwawe kukabana nanje. Amagamba Bibiliya ijambo ry'Imana isivuga ngo yarasenze aravuga ngo icyamba ngukampa umugisha rwose kandi ngukagura isambu yanjye. Niko Bibiliya ijambo ry'Imana isivuga ngukagura ikibanza cyane. Iminsi isigaranye yo kubaho kw'isi nzamukorera
kwera mwituri neza ye. umuntu wese utanezerewe aza ndambirwa iyo naje iwabo. umuntu wese utanezerewe ariko ikiza kinzani w'abandi ni ugukora ibiruta ibyo nashoboye. tugiye gusenga, bwira Imana ngo unigishe kugukora, umpindurire ubuzima. Mana, mu izina rya Yesu, turi hano i Bujumbura ku Mutakura muri Karimeri, twaje kubera impamvu z'ivugabutumwa no kuramutsa abavandimwe. Twaganiriye ku gukorera Imana mu gihe cyacu, iminsi tumaze niyo twogenekereza tukamenya, ariko dusigaranye ntituyizi. wa Mana we, utwigishe kugukorera, wigishe kugukorera, wigisha ubwenge bwanje kugukorera, wigisha amaboko yanje kugukorera, wigisha amatwi yanje kukumva, wigishe ubutunzi bwanje kugukorera, unigishe kugukorera, umpindurire ibihe n'amateka. Uko niko nsengeye bene data, ngo iminsi dusigaranye kubaho kwacu twoye gutinda no gukiranirwa, tugukorere Mana. Icubahiro ni cyawe. Wigisha abakobwa bacu kugukorera, wigisha abahungu bacu kugukorera, wigisha abadamu bacu kugukorera, wigisha ababyeyi bacu kugukorera, wigisha abashumba bacu kugukorera, wigisha abaturanyi bacu kugukorera. wa Mana we, haleluya, utwigishe kugukorera. Iminsi dusigaranye yo kubaho, dukoresha igihe cyacu neza, dukoresha ubutunzi bwacu neza, dukoresha amaboko yacu neza, dukoresha ubwenge bwacu neza. wa Mana we, iminsi y'ubusore bwacu ntigapfa ubusa, umwanya wacu ntugapfira ubusa mu maso y'abantu no mu maso y'Imana. Tumenye kugukorera, tumenye kugukorera. wa Mana we, tugukorere mu rusengero, tugukorere dufashe imfubyi n'abapfakazi, tugukorere twita ku bakene, tugukorere mu rusengero twita ku murimo w'Imana, tugukorere dukorera abantu, tugukorere Mwami Imana, tugukorere mu mujyi no mu cyaro, tugukorere turi kumwe n'abantu, turi twenyine. Uhindurire ubuzima bwacu kugukorera, kandi amateka yacu aba amateka anezeza Imana. Iminsi yacu ya nyuma